Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Algon mi Dr.Athif candidate number 1 maafan dekun daira. Algon mi intihabuga kurimat langastu kuri dehas bara wana haruge fahun rajye ga siyasi goton hinga ngide kandetta waragatun deki kurun tajriba ga sababum. Adi divehi rayitunge gellifawa haggotan hoda deveni rayitunge teren teduweri ihulas teri tawlimi gabil beknu kumegen teduweri kamayak masekke koggen kamuga deketi. adi divehi rajya wakin hanse ko maliya dima fa masatan hallu kurma maafon dekun dairaga rayitunga aduwaha ekama rayitunga madlihuga tiya lobwet ahunnai uhutum beenuwa gota wakalatuko gellifawa haggutan hoda gamu taraggi kurma kureve masekkattan hamamagan elumattaka dairaga huri emme kashena hiwage hiwargada rayitekkamuga yaginkan arwa maafon dekun daira dima fa wa ijtimai adi umrani masalatan halluko divehi rayitun beenuwa insafa taraggi hoda gamu hamamagan eluma beenuwane tawlimai tajriba alwonke baga ebahori alwondu EPS kodun London GCE level hada mati darjan fasma fa London GCE level helmataka Science Education Center tawlim hasil kofave yafahu Dr. Dare mati tawlim hasil kofawani India ka Aligarh Muslim University na MP ke Mahatma Gandhi Medical College umurun fanara harum feshiken nuwa haru male ke tafat school taka ilmu gana dimuga ulnim alugane ki bappe siyasi mihenno raitunga haggutan abadus wakalat kuramungenda mihe adi Dr. Daran tawlim hasil kofawa mihe tiyadara garayit tawlimai sikhi daira adi hingum ga daira ga tawlimai tajriba qawma dima fa masaltan adi wakin hasuko male sarahada dima fa masaltan hallu qurane visnumai fikure bahuri duniyage gina gawmtaka daturko tafatu gawmtaka taraggi kurma kure masekkat fenifa huri mihe rayitunga majlis deas nawaraka intihabuga maafon dekun dailan amille gotun kurimat lambenuwani gawmu hamamagan alwa rayitun benuwa taraggi ga masekke kurma mikotun algon emme iskamedde deni algonga daira ga rayitun edifawa faden bohiya bahikam masa hallu kurma maleg eteke rayitun dani waran nikamet haluga dirulum haddiha 1% rayitun dirulum dani slum condition ge bunis ei koshaka nuwane rayitu miha dirule tanaki ena ai ena ga aila ge emmiha kantataka gulifawa muhim zaruri haggikam visneti komme rayitaka ena ga aila furihama sihhata tawlima ufala hinham jehma gulifawani bohiya wassa male mihum male ge refugee na wefawati male wazam verifawa ailataka bohiya wahikan hoduma beenube male rayituna male goshenu libeta rajyege ehentana kumis dirulene binkol libunga haggun emihum wani mahrum wefa hulu male dokura bohiya wahi saki rayituna afora fashuka libidebena haggekan heduma bimai gedoruga haggu rajyege huriha kankolege insaf erikamak for koddinma rayitun beenuma islah gesinma mikan kureveni majlihum mi masala bohiya wahikam masala hallukon insafak huriha farataka bohiya wahikam for kod deveni National Housing Acting akulawala eya ganuni sifa genes devige devehi kiyawa dariwarna femwarangol tawlimen hoda dinuma beenuwe dariwarna daraniwarna mati tawlim hasil kuremene ko hamaje sanjehe fena karunduge hedemen hoda raitu mihage jibun kura hardu kuda kurma beenuwa iyada kurani hakada hodan beenuwe iyada kurani hakata hoda karantu ei aguhokore fawa hidumatakan hadan beenube dula hay sihhataka beenuwa hiduma for koddinuma beenuwane zamani taraggi for kodden beenube hama kama huriha rayitunan asandage hiduma fula kodden beenube malega magutakki rajyege huriha rayitunan amantanakan hada maleki fasehen hedifeliwe ulewen tanakan hada malega dirule ailataka rakkater ufawir safta tanakan hiduma beenube corruption huttuwa islami usul taka eggotam adul insaf gaim ko rayitu miha beenuwa mi emmiha kantata for koddebeni rayitunga madlihuga rayitunga aduwaha aduivigen rayitun beenuwa insafai taraggi hasil kureveni tawlima tajriba hori ihlas teri rayitunga madliha wadegen alugane ki siyasi mihennu names media wiha haru adi wakin hasuko media fassa haru gawm islah kurma masekekko rayitun ge gellifawa haggutan hoduma masekkekko
kuriyad diya mihe rayitun amadliha ga masekko gawm islahu ko taragge kuran nukutumun rayitun beenuwa badal fennane wima tiya emmeha befulun algonda vote deba candidate number ekaka vote deba shukriya wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh